Kajing ailat ke sorkar rikinong rep ban pendon kam mekisbo dawai kamtam ke urea, DAP, MOP, SSP bat kiwe lengba ke Tenat Agriculture Department and Farmer Welfare bat kajing ajing rap lengba ke Cooperation Department kelalong kajing kemen ke bakrau rikinong rep jong ke jela borok kawe. Deha kesenam arjar khatsau lapan sange ban pendon kam dekisbo dawai hakikam rep Henry hagasnam arhajar arpuar ke sorkar kelap perkat biang naga benta kinong rep ban ailat ban pendon kam biang yakite kidawai kapala long kajing kemen shisha. Henry na pedeng gini ki kelap penengopat kinong rep namarba ka supply ban penpoy kidawai sebo kampat biang satya. Ha kajingkran bat kinong lum kubor bat uwe na kinong tripat ba uba agent star kurkalang uloong ba kinong rep ki jumat jing nakapor sakapor ha kini kisnam bamenta. Uloong ru ba kajing ailat biang ban pendon kam dawai sebo chemical fertilizers kalong kajing kerku kinong rep henre kajing bam biang ke supply bat kayo ban penyat ya kimarep kalong pat kajing ya kinong rep. To ha ba dai bat kani kamat jong gani ka jing jong kinong rep. Hani ka dong ka than ke jongi. Di nakapor sakapor ngilai ju garen kamtami ka dawai sebo bat ya kayo. To hak haga tandai tarik jongu banai akas arjar arpuar ka Tenat Agriculture Department and Farmers Welfare kila isu ban ailat biang ya ginong rep ban penodkam ya ka chemical fertilizer kamtam ya ka urea DAP MOP SSP bat kiwe to plus nangta haga arsan tarik jongu akas arjar arpuar hi di kawan sa kawai ko ada naga corporation department sorkan Meghalaya bakin ai sai ko subsidi but kani gadi gajing kemen you know ram ila kemen nolor ko gajing pensangai hau aja khatsau ti arjar arpuar lawan biang kemud gadi gajing kemen ka ba ka sorkar kelapar khat biang yijing enong ram ten rei hapdeng jong kata pade naka ai kadau ngimtip bakum bakal matahi ka supply pat kampat biang but kampada ya reti bahar kom kepadai Tidang buon kinong rep kabala day ke porthung haray dang sateng. Te om tang kata te kaba ngisku kuya kalong ba. Ka sorkar ko ong bangin yat organik. Ka sorkar kala pengkre ya ka organic mission ga jongga. Bat kala warna akhiru ya ka Meghalaya State Organic and Natural Farming Policy 2023. Bat kiwi di program ki ban abon. Ka project ka ban central government ru kadon la ka jong kapag kilapan kre na do acha khapra teter cheneng habodai baka ni organic mission om tang ya kajala ka jini ya kanot isi bro kawai tenrei ka basungsi kalong ba hadu matahi banong hi kataka kabana kaliang chong sarkar kalong agresif lene actively participate ban approach ya unorep lene sikithan nong kendong babun hi rep kamtam ni kathan rilum ko jingi kibal penon-kam ya ke chemical fertilizer ka ba ngidon kam ya ka transition naga ni kawangi jo practice barak siketa ban penodkam daki dawai sbo kanika chemical fertilizer ka bangi om syaka organic farming kemud kedai hi kanika bentar rilum go jung ki ceka bangi dap juhur te henry hadu mata kampat don gono gata ka approach ka bah kata karukum ka ban long sisa kata kacing hikai lene kacing syai lene kini ke lab jingrap kata ka support ka mana kalian ke department kadai ban ai sik no rep nomor lada kam don kacing trelang kabay simkia sisa na boro arliang kamtam na kinong rep bat naka department naka sorkar kemud kanum long sukses kani kam bat haba khadu kan sulong ban wara pemantang kacing ya tang kata kacing ya syak keno iwe baka department kam trai bah kam ai sai ba unong rep ko ngu kan kum kita kum hak hakis na baladap no den data daw nang baka nika ka organic mission kum balabu ka central government balakum nu haus nem arjar laipo dan laipo lai teater ke bakari India kan wara ya kari kaba onyo ya kini ki jingbam kiba penun kam daki sebok mariang bagi ong kata ki organic kata karukom rep kabai ong taka organic farming kamut kan long bocap leda ngim tri sitam nado menta hakaji syawat mentaru kala khamslam kala dai banlek no deki sausan snem lende sipusnem menchua tenri mentaru lada dang tri sitam par kadang dan hi ke jingkan men te kani hi ke dege ke ba ngi ima ba let's say la syai kan warna biang sakawai par ke jing ke ba kumbolong ye kani kadawai ke bang hap ban ye khi ngi hap
banda don kata kajing ya keren ke ba da ki bun snap ti khnang ba kan nomor ra ya kajing ya ka department ya ka sarkar bat kumcu yo norap kan long ke job ti kadai ngidon kam ya kajing trilang ti nata daw kane ke don kam hadu kata bat ya kajing ya trilang bat ha ka juk opor lada ha kani ke organic farming ngilahi kai kini rap ti hendrai ke bakong san sa kayo pat mar kumbolong menta kayo ke syamjing ba hakani kat han ke jungi kampot don kata ka system bar regulates ha kata ka rukom ba kanlong ka bayaj bet ka ban kayo ke babiang yo nong rap bat ka rukom penyai du ka babiang ya ha ke la ka jungi kide ki bamar kimar ki babha nuksa kum yo so turun kila ra sya deli ki ong bau de babang tam nang ni ka than jungi to ketika temri boy kitang bun hi berpraktis dak organic farming kam tam ki so bumu so phan bat ki we te ngingai du klem arta tin wadi ki jur ki bami na kan ka than ga jungiru lada ka sarkar ka simkhia ha kata rukop ke badai nadu ko rukom rap ko rukom pen kami ki sbo bat kan pen klain baharu ya kayo te wat kayo ka balabo dak sarkar leng baka marketing buat kumbakalong hang ti hapo mauyong bat kumbakadan hang ti hapo sanmer 5 mile ka bangong ti operation long kumakulong mata kayo kamyaj bah sipor imakayaj tenay kamyaj bah te nakalang chung sarkar kadai ban thaulat side by side ya kani ka kom practice ya kani ka organic farming but ha ka jo por ya kayo ka hat kadai ban kentiu bah ha ka kom badai khanang ban nomor jinge ya upai bah te sakaway ka bangikwa ban karpat ya sarkar kolong ba ya kani ka rukom ai ke doisbo sha kinoram kolong bagi day ban pej bah nakalang chung department mentawat don wat kirita la kibala ayo ya ke machines kila ayo ya ka license nado men snem re hado menta ban penbit penbiang ya ke machines kini ki POS ka bagi ong hado menta kimpat yo bat korkom supply sino kondong sipor kendiat kiyo ya ke subsidi kadawai subsidi hendai ka babun hi kadang ya hinaka open market ka bahaka dor ka barem dikene ka ora ka jing onong ya kinu khayi ka jing do nong ya ki nora bat haka bakado la dala poi kata kecing ya keren pat kin sakendok kala pada begini ki ya ilegal ki balik kemdai kemtai tindai lada ka sistem nakaliang cung ka department ban urep kemudian kecing selang ka babiang haba kado kan sumi tang kecing keno mamar kaliang te kata hi gede kecing kerpat ban nakaliang cung sarkar kade mesim kya baha ya kan ikurukom praktis kan ikurukom penon kam ya kan organic farming kamtam ya ki lat jingirap kepala the da ka central government kepala the da ka central government ya kan north east ke jungi borok kawai kadon kawai commission kata ka organic mission for North Eastern organic mission and value change for North development ya ka North Eastern region ya ka turu nakaliang chung norep 4 TBA wat ya kini ka polisi ke baka sarkar kala warna ru nakaliang norep 4 dan bat ya kiwi de gila jingarap ke ba upai ba ude banyo andai hado mata upai ba orang sa ako umdum let's say ketuk ningot kidon hi ke ba smart balimi sa department kitip andai ububun hi 4 dan kano kecing tip lene kata kacing syai halor bagi ni ki lada umdon kecing syai umdon kecing tip nakaliang cumpai ba kemut ka borok kecing temu jong sarkar kan sa ka umdum bat haba khadu kecing do nong kadai hi ya pai ba bat kam tam ya nong repu jongi